Nikagita ga kuronga dianduke na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona anuki. Ruthanju rwa gucenjia tabia ntiendene mtu ya mundero yera ekoro ari bawera baraba nyomba baraba nekawakanya kwa kuwata mwana ule mweche we ule mwekuru kwena chabuni we yetea mwana iroka mudhambagiani wena kila kia specific yao yetekea mwana ya kumudhambagia lakini abo nonto ule ntoreka na we nonto nomboneka ni oria yu ukabanga gutumia chabuni ya mwana na kila udhamekea mwana yani chabuni ya mwana we yetea mwana kwa na mwaremo au kete kidongo dhungo akambia kwena chabuni ila mwana ukona ngina wengo ukira kila mwana akambia kwene nakyo chenche tabia tafadhali gento kia mwana tia utumete ndo tumia chabuni ya mwana tia kwenda gutumira mbi kira kia mwana na agwono ndo gotigira mwana waku akurenkero irio dia tia kwa wena ekoroko irio bya mwana wambia kuria orumya mwana kemo akurega kira kanywe wa munenge akanya pola akata mwana na yagire na kureja bya mwana chenche tia kureja bya mwana wefanya kurega murachimidia ale na boni bu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukaronga njira nawe Kona anuki.